Sunce je Zemlji najbliža zvezda. Da li ste znali da sva energija na planeti potiče od Sunca? Energija vetra, vode, biomase, sve to na neki način pokreće Sunce. Za 1 sat od Sunca stigne dovoljno energije da podmiri godišnje potrebe cele planete. Naravno, ako bi se pravilno iskoristila. Planetu delimo sa 7 milijardi ljudi. Oni koriste više od 5 milijardi mobilnih telefona. Prilikom punjenja, ovi uređaji nedeljno potroše 85 miliona kWh energije. Danas se ova energija pretežno dobije iz uglja, nafte, zemnog gasa, čime se u atmosferu ispušta velika količina ugljen dioksida i time zagađuje našu okolinu. Znate li da postoji čisto, zeleno rešenje za problem praznih baterija prenosivih uređaja? Rešenje uz pomoć koga ne samo da ćete očuvati životnu sredinu, već ćete biti i u mogućnosti da napunite bateriju onda kada vam je najpotrebnija. Kada ste napolju. Svima se ponekad dogodi neprijatna situacija. Nalazite se u centru grada i telefon vam se isprazni u kritičnom trenutku. Bez panike. Kompanija Strawberry Energy je napravila javni solarni punjač mobilnih uređaja, Strawberry drvo, koje pruža jedinstvenu uslugu. Tu je da vam besplatno dopuni bateriju prenosivog uređaja čistom solarnom energijom. Kako je to moguće? Jednostavno. Solarni paneli sakupljaju sunčevu energiju, pretvaraju je u električnu i skladište u akumulatorskim baterijama. Zbog prikupljene energije uređaj radi noću, a čak i kada pada kiša ili sneg. Na vama je samo da se sklonite ispod nadstrešnice. Punjači za većinu tipova mobilnih uređaja su već ugrađeni u Strawberry drvo, pa sa sobom ne nosite dodatne kablove. Povežite svoj prenosivi uređaj na odgovarajući punjač, pritisnite dugme i započnite punjenje. Javni solarni punjač mobilnih uređaja je idealno mesto za predah od užurbanog gradskog života. Dok punite svoje prenosive uređaje, dopunite i svoje baterije. Surfujte internetom, družite se sa drugim korisnicima, sedite na ugrađenu klupu i odmorite. Strawberry drvo je vaša oaza mira koja vam daje energiju i pruža bar 15-minutni predah.